ڕێبەرێ پێکێکێ عەبدوڵڵا ئۆجەلان بوو ساڵڤەگەرە 27 24مین جواتە گشتیا کەنەکێ پەیامەکە پیرۆزباهیە شاند. ئۆجەلان دە پەیامە خۆدا باڵکشاندە سەر گرنگیە یەکێتیە نەتەوی و پێواژویە سیاسیە ڕۆژهەڵاتە ناوین. عەبدوڵڵا ئۆجەلان دیار کردیە کو کورد ئیرۆ بوونە دینامیکێکە بنگەهین یا ڕۆژهەڵاتە ناوین. ئێدی بەی ڤینا کوردان تە پلان سەر ناکەون. وی دەست نیشان کرد و یەکێتیە نەتەوی نەکارێ پارتیەکێ بتەنەیە دەوێ بکەدا هەموو هێزên سیاسی ژن جوان و ڕەوشەنبیران ئاوا ببە. ئارمانج نە یەکدەنگیە لێ نیشاندانا ڤینەکە هەفپارە دە مژارە نەتەویدا. ڕێبەرێ پێکێکێ بان کرد و دنابەرە ئالیên کوردا لە شوونا شەڕ ڕێیا دیالۆگ مزاکەرە گفتوگوێ بێتە هەڵبژاردن. ئۆجەلان ئانی زمان کو پاشەڕۆژا کوردان نەتەنێ بەس تاتویێ لێ بە ئاواکردنا ژیانەکە دەموکراتیک و وەکەڤیێ بگەلێن دنڕا پێکانە. دداویەدا بانک لە هەموو دینامیکên civakî kir ku ji bo parastina destkefteyên netewî û xortkirina yekêtiya berpirsyariyên xwe yên dîrokî bi cî bînin. Cemîl Bayîk hevserokê Konseya Rêveberiya Koma Civakên Kurdistan kecekê û Murat Karaylan jî endamê fermandariya hêzên parastina gel HPG peyameke hevbeş ji bo 24mîn civîna giştî ya Kongreya Netewiya Kurdistan kenekê şandin. De peyama xwe da ku di civînê de hatiye xwandin, analîze ji bo pêşhateyên jeopolîtîk yên herêmê di sala 2026 da û rewşa perçeyên Kurdistanê de hate kirin. Di destpêka peyamê de hat gotin ku rûşhelata navîn di nava şerê cîhaniyê sêyem da dibêje derbas dibe. Armanca vî şerî guhartina sîstema siyasiyek û 100 sal berê li ser bingeha înkarkirina Kurdan hatibû avakirin, nexşeya nû ya herêmê li ser bingeha berjewendiyên sermayeya cîhanî û parastina ewlekariya İsraîlê ji nû ve tê dîzayn kirin. Di derbarê rewşa Rûşhelatê Kurdistanê da ya dibêje di peyama xwe da gotiye ku aloziyên di navbera Îran û eniya Amerîka û İsraîlê da derfetên nû yên şoreşgerî ji bo gelê Kurd diafrînin. Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan jî diyar kiriye ku rêberê PKK'ya Öcalan ji bo xortkirina pêvajûyê nexşareyeke nû pêşkêşî şandeya İmraliyê kirine. Öcalan hişyarî daye ku tenê man û li bendêbûn xeteriyê çêdike û xwastiye ku gavên hiqûqî bên bilezkirin. Ji bo şûpandina pêvajûyê Öcalan pêşinyar kiriye ku komîteyên taybet bên avakirin xebat li gorî plan û demeke diyarîkirî bimeşin. Öcalan ev xebata hiqûqî weke yasaya xaneya bingehîn bi nav kiriye.